ne kpɔ dzia keke kɔ mia to vo keke mi dakpe ne mi mia novi na o jam from meja power nko kese mi la na ma ke ga ko gba so we mi ma ti ko do ke mi wona le fie mi ade mo ko fie re mi du ko keke mi la pe de ne mi we la mata ko mi le para afrika ko mi la pe de ne mi be sia ya mi le para afrika ko akpere mi e to gbo no yira mi ma mo no yira mi mi ma ti ko do mi wona le fie mi kwa ti ko le fie fu fo ti ko ma le ya apati ko le fie mi po fie ko kia fie ma ti ko kia wonyo atike ko dana agbera magbedo agbeto pomu yanti o dana dora mo agbeto pomu yanti le kwa tiko le fia vigiji tiko le esro de tiko le bok pomo pon mule bok pomo pon mule atike le ga dalo le fia le kwa la ko ntwade adalo le fia ne le ya la ko son to twade na makena le de nturo alo le de ngomde do na bole bu ko mo se no iba dalo le adana agbeto jira mo agbeto fa agberu so adenlie melagbo chu fiva das na ga dren kula fanye do das ye wonye be masubo le ga fofo ye meto we nye be na parentin le gbo parentin la me na me ga tekpo be me agere venye gbaji eglikpo yo mu nye mi ape de konu pro mi ape jojo me nyawo ke bura mi a me ga ti yo me o do das ye wonye be na support nye gbo parentin la me sigede magro na ba no nya di do yi asimotu no nye tepe ya no no am fie no si anu nya le vedu ti o taru ya lebo hana no nye domdo to ayikene se ayikene popo no yikene soro na mituireji alebe wadede fa baleke togba ogbele nye kplu gbo hafi hajo ene asiwuma dagadu eyenye de to be kala lo dogenye egba melete fo ya gba pre edem klenam lomo bele sewa miela lodugi mi akwale ke mi ale chugo majiji wona e wo miela na nyebe edibe ya denu wona ya ma alo ehie be na fie na mi alo ba bia de kususu na ne bia bia ku de mi apede kono ntia mega yomi o kabo kapoje si ke na ko ba bia o tui ke nyeme pe message line wa e ya 0503447550 0503447550 number na nyebe mi je program agoma na nyebe na wie a amareka mete chochogo kabo na nwolo wo ba bie wo koto tefa mawe aton akweto whatsapp allo sms tefa tefa eke no kweto kwa na nyebe nu na bi afokorula na fokorula kwa akpo ba mi le ntidogo na boboe na mite donti afi wona ya wunu amefie be wo ba bie buo mi le ngudogo na godogodogodo iye na make ko zo be eganya e wonye ha na nyebe wona ye wo miele kaji na oye ne bi akpere wona nti abevie na je alodi be ha ye fo wo ne no wo ma 0243408086 0243408086 e anya mi apo mumu number 0243408086 ye ne make amayu kata dollar la le fudam na yo ho amagbedo ofajisa ne mo troto mo gba ba fonuchu amagbedo of bele wo fe vanyenye le evodunti minu foga chonu manti hafima je wona goma egba birthday that to be ka egbenye birthday alo gbenye that to be ike oyo na be Josephine Akosu aha no se Akosu kona po be fie be no vinye nyonu vie wonye ele oji gbeza dum ye Josephine egen wole ele woji gbeza dum ebe ye bie ma wo fe ganyenye ebe ale ke ho ma wo pere ta chukeke ye fe jigbe basede egba ike igala gbagba odomi edakpe ne ma wo zigedi anenye ba mele woji gbeza dum anenye be fe alafa de kala siwa nanya be ele ejire de poto ma ta egbe a efe ike ho ma wo ne ukova nyigba eji a edega dureme aha birthday ma du mola o la gbedu na tefe mo bi o mi adun kujinya sia ta ebe eviawo kple foma wo kata wo be obi Yehowa ma wo fe jogbenui ne menye gbedodora nye be
ne tsi le xɔ se me eyi ke wòɖo teƒe ya wòle viwo dzima eva zu dada kple mama ne viwo. Yehowa Mawu nedo alɔ wòdidiwo katã nu yiwo katã wòdze bena wɔla gbe me teƒe wòle bena ɖo le wòagbe me yi ke me to ɖo wòanye gbedodoɖa nye be viwo woaɖo teƒe ma ato teƒe ma ŋuti ayi. Yehowa Mawu nenɔ anyi kple wo kekekekekeke. Emae nye mía nɔvi Josephine Akosu ele eƒe dzigbezawo ɖum. Wo hã wo bebiwo ato 0503447550 0503447550. Bedie ma dze nye bebiawo gɔme egba bebia ɖe ku ɖe enui aɖe ŋuti. Okay, producer na menya be ame aɖewo kpe ɖe mí ŋuti nyitsɔe eva yi mi me yɔ ŋkɔ Benedicta Araba Osei. Benedicta Araba Osei nyitsɔ kɔsɛɖe eva yi ne kpe ɖe mí ŋuti kple CD blane vɔɖeke 41 Ghana cedis. Ye ne ma ke nye efo David Ameteku yi ke le xɔxɔe. Ne kpe ɖe mí ŋuti kple CD wo. Míenɔ aɖe le ve kolo ye wòtso vɔa ele egedua ƒe teƒe yi ke woyɔ be Labadi. Ebe yeɖu Christmas nu nyitsɔ fiɖagbe be yeɖu Christmas nu kple CD alafa ɖeka kple blave 120. Dada me bi Yehowa Mawu ƒe gbe be me biam le no ɖu Christmas nu wo nya me ke dzagbagba ete kpɔ ɖu Christmas nu wo ne yira sia. Nta mietɔgbi Linus do vɔdzɔgbe ena mi CD bla vɔɖeke. Frank Kumuzi CD bla etɔn. Patience afi Ashiangbo na mi CD bla atɔn vɔɖeke. Kenneth Kujocha woji na mi CD bla eve. Yi ne ma ke nye miafo yi ke nya maɖo ƒe tɔ Jupiter Agbeko Bodo na mi CD bla adre 70 Ghana cedis. Yi ne ma ke nye Numaji Ben Jitɔ ne senkɔ ko na nya be abakperomi kple mafi. Yi ne CD bla CD we etɔ ene na mi mienɔ Juliana Adonu abakperomi for real. Uhane na mi CD bla eve. Wame ke le nye kpɔnga ƒoƒo me uha te wa wɔde. Uha egba dzagbagba be wo ne no wo na ba mare ne senkɔ. Ni tso kɔsrɛ va mi no nyɔnu wo we nya me ke do alɔ wɔna afi mi te wunu. Egba le bo ha na kperemianti nye bebie gbantoa etso Moses nyefo dziche gbo. Nyefo Moses nyefo dziche ne se dziche kwa for real. Ele bebie mfie bedi ebe nenye be le dekɔnu me wo yina srɔ̃ de ga ye kpɔ bo tsɔ zikpi kɔkpena ɖe srɔ̃ de nu ŋuti. Zikpi ma ebe le dekɔnu me di ŋkɔ aɖe wo le zikpi ma sia ye susuka ye da megbe ne zikpi ma tsɔtsɔ yi ɖe esrɔ̃ɖeƒe ma. Mose dziche nyefo wo bebia ekpɔ be egbe ƒe dekɔnu yo kpɔ mi la geɖewo kpɔ mi le gba be dekɔnu nya enye susumenu dodo aɖe yi ke tso ametsitsi aɖe gbɔ. Dekɔnu ŋtɔe mi le ha dem ne ye mi le miaƒe susu zã. Gba wo me ne wo ye srɔ̃ɖeƒe wo me kɔ zikpi kpie le ŋti kɔ ye srɔ̃ɖeƒo. Do wo die srɔ̃fo kafi zikpi ƒe dekɔnu vava gake va trɔ dekɔnu gake alo le gba nenema mi katã mi le wɔ mi ma. Ne wo ye srɔ̃ɖege zikpi ma kpɔ mi nɔa wo ye be aƒenɔ zikpi. Wo ye zikpi be aƒenɔ zikpi. Ne wo kɔ yia susue da megbe ne zikpi ma nye be eyi ke wo va de nyɔnu vɔ ye wo kplɔ nyɔnu kɔ va ŋutsuwo ƒe aƒe me vɔa ŋutsuwo ƒe tasi aŋlɔ be te ŋutsuwo ƒe tasi alo nyɔnuwo eno yi ke dzia eyumetɔ nyɔnu aɖe yi ke atuƒe nyu ne nyɔnu aɖe yi ke wo ɖi tso gbe yi ke gbe wo ɖi heyi ɖe atuƒe atuƒe de dzi ame ɖeke me se ke he ɖo atuƒe nyɔnua le vidzi nyuie eviwo hã wo domi ame ɖeke me kpɔ vodada ɖeke le viwo ƒe afɔ ɖeɖe moa nyɔnu mo tɔgbi wo dometɔ ɖeka ye le zikpi ma tsɔ ga da ɖi nenye be wo va ɖo ŋutsuwo ƒe aƒe me. Ame aɖewo koe yina ɖe dzodoƒi. Ame aɖewo koe lina ŋutsuwo ƒe xɔmɔnu. Ale be nyɔnu ma wotsɔ ga li zikpi ma dzi zigbɔ zi adre. Agblɔ ne nyɔnu ma be agɔnu ɖe wo sɔ anyi hafi wo dra afɔ.
yike fie be wo le nyɔnua ƒe agɔme li wo le eƒe srɔ̃ɖeɖe ƒe gɔmeɖokpe yi ma li mɔ le to dekɔnu mɔwo nui tafo nye nenye be ne le wo be bioa ala wo le tututu nye ya ta zikpia le dekɔnu mi menye wo mekpena ɖe srɔ̃ɖenuwo ŋuti wo kɔ yina o ke boŋ ne wo kplɔ nyɔnuwo va ŋutsuwo xɔ nu vɔe ye hafi wotsɔna zikpui ma vɛ ava wɔ dekɔnu ema ni obe meɖo be bia ŋuti ɖe nenye be nye mete ɖo ŋuti o abe ale ke ediwo hã obe meda de ŋuti ta miatsɔe nenema wɔna ye wɔme la evana dzi kɔsera ɖe sia ɖe nenye be eya koe kpɔm ne la be zigbãtɔ ye ne le kpɔm ne na dzagba be esia yia nanɔ tetem ɖe wɔna ye ŋuti ale be mianɔ emewo ɖem na wo zigeɖe tɔgbi sam ebe sunyani ye le ebe manye ŋkɔ me ala be audio ne wɔ ke me sia ne ma me se ŋkɔ ma be ye ƒe ŋkɔ nye tɔgbi sam ebe ye di abia be ne susu kata uno yoamo yo ke le peki xɔxɔe yɔm be gbiawo ma ha tɔgbi sam wo be bie ma nenye be eme akɔ na ma audio ne wɔ ne ma me se me ma ebe susu kata uno yoamo yo le xɔxɔe peki ono yɔn be gbiawo ma ha xɔxɔe kple peki Amerika wonye woƒe zɔzɔ va ɖo teƒe ma Amerika wonye obe dzidzi fe gbɔ susu kple no va ɖo teƒe aɖe ƒoma ɖewo lɔ be yoyo anɔ teƒe ƒoma ɖewo be yoyo ayi teƒe ya problem ale kemlo Amerika wonye tso keke dzɔtsoƒe ŋkɔ gbia le mietɔgbiwo ƒe tsoƒe ke teƒe yi ke wo gbɔgblɔ fia be the continent or the lost continent tso keke teƒe ma ke mietɔgbiwo nɔ teƒe aɖewo edumawo ƒe ŋkɔwa ye wo gbublɔ kɔkɔm vɛ gake yi ke dekɔnu va bubum kple miaƒe dzɔdzɔmenyawo va bubum ta ame geɖewo zana woƒe susu aƒo nu tso du aɖewo ƒe ŋkɔwo ŋuti mietɔgbiwo nɔ teƒe aɖe kpɔ yɔ be ho wonɔ teƒe aɖewo yɔ be gbe teƒe vovovowo wonɔ teƒe ma kpɔ eho yi ke wonɔe zigbãtɔ yi ke wotso le teƒe ma ye nye zigbãtɔ yi ke woho tso woƒe ho ye nye hogbe tsotso yi ke gblɔm wole menye no be hogbe tsotso menye ŋɔtse ƒe hogbe tsotso ƒe nya gblɔm mi lɔ ema dzɔdzɔmenya wo va bu dekɔnu wo va bu ye wotsɔ dzɔdzɔme wotsɔ hogbe tsotsoa kɔ hele ŋɔtse tsomi hogbe tsotso kple ŋɔtsia kadodo aɖeke mele wo dome teƒe yiwo mietɔgbiwo tso blema wo dometɔ ɖewo nye ho wo dometɔ ɖewo nye gbe ŋkɔmawoa ne wova ɖo teƒe yi ke wova ɖo gba elabe yi ke mietɔgbiwo dzo le teƒe ma geɖewo ɖewo nɔ sisim le Arabso Italy tɔwo yevu yiwo ke nɔ ame si tsam gaƒoƒo ma wonɔ sisim ta ke wodzo yina womelɔ be ne yewo va sete ɖe teƒe aɖe yewo ƒe ŋkɔ ne dze o ta wonɔ ŋkɔwo trɔm ta ne le numewo sema numewo tɔgbi ye wɔe be mi le enumewo sem nenema ɖo Holie Felix ebe ye ƒe ŋkɔ nye Holie Felix ye nye ʋumevi vɔa ye le akate ebe asisa wa akate ƒe nya gblɔm wole ebe ye di bi abiebie ye elabe nu ele fu ɖem ne ye ƒe susu nenye be ame aɖe nye ahosi ye wole ahome ye ahosi ma ɖanu ye wole ɖuɖum ɖe ɖevi aɖe yi ke egbɔgblɔ fifi la be ahosi ma ɖe ɖevi aɖe yi ke xɔ abe ƒe eve mawo nene ɖe ahosi ƒe nuɖuɖu ye ɖum wole ɖe ɖevi ate ŋu aɖui ma hã awo eŋuɖuɖu nye awo Felix le enyawo nya teƒe mi ne nyɔnu le ahoma le blema no be ahoa ʋegbe wonye enu yi ke do viviti yi ke gɔmesese mele ŋuti o ye nye aho enye nu yi ke mi gblɔna be viviti ame aɖe ƒe vevesese ame aɖe ƒe nane yi ke me to mo le ame aɖe ƒe ya yi ke le mo le blema ye woyɔ be aho ta nenye be nyɔnu aɖe le nɔnɔme ma me tso le ŋdi hafi agu na dze yi ke wole tsi vɔ do nuwo vɔ dze wo agbedɔwo gɔme va se ɖe ga yi ke me woaga le tsi za aga ɖe wo nuwo da ɖe agblɔ be amlɔ anyia nkeke mama eƒe nuwɔnawoa medoa kakpla amegbetɔ ƒe nuwɔnawo elabe le gaƒoƒo ma me ele ka dom kple ameyinugba aɖe yi ke nye gbɔgbɔ ta
susumata no le no duma epe ndudu o dasima meje bo adu no plama reko tabo ano de chom na de viada awo na nye bo da no ovo afi waka ho wo ndudu ne o ke na de viada emeko aten awe neneman ala gbogblo fifi la ebe ebe apono gbogblo fifi la ebe yimedibe fon konafa ebe ye desoro menye ebe ye ntwoma de yo apuri o difficult abiale ke mi ntwo mi ano la me fifi o ni ko adugu nyo no ro pro jifi de ka eve eton ade yeko gbegbe vafa according to nyanwa afi bi yo pu ntware yo jifi de ka alabe de vi halewu ana be febla tonke kra ye juva de soro la vi ko ojiko ye va de soro febla tonye ye la twefe ifie evio tateku obe ye ne waho de wo lebe ya waho enya obabia otogbe ne va aru ya elebe na foka na yo number e kawo yo number 0532 618080 ne babia de kure ahowo pinu montia your number is 0532 618080 alo 0559 374859 0559 374859 amagbe enye nane kemie togbo chokplo fagbe chofa gbogbo afiyevu vava susumata le blema nyonumo fofu eye kwaji uga ka ojievi susumata le blema na nyonu fofu a omo wodonyo ojie boboe amagbeli le blema susumata enku megbana me by heart le blemo susumata amareke mo no anyi ko agbobi abiale egbiobe bp lia amagbeta enmomeli adudo veve ke domino egba obi amala la dodo obi ba de rubber ne because of amagbeta amagbema ogbuglova uja power udofa abeye gbugbulo amagbema okatave nenye be nenya made ke ne vatepe medibo gbogbom menye gbogbom na neketa ne vatepe mo va ne na ba plama amachi wodo ko dare nye ajala edo nya misisi edo nye echi amachi ke unto na koshire jiro na ko aharaji anonu amarobi onye kristo to na nye kristo to na ide tepema amisisi kristo to mo wole gbogbo ebe nuyo kata le fudem no ama klula amavun ama tokunye be ali ama tokunye be nenye be ofofua elebe ofuna no dudum le fonti oja power gbogbo be aode foka na 0559 0559 374859 0559 374859 better amakuji 21 CD Blavo for the care Christian Kwame Amegache CD wo George Kujo Gatogo CD Bla Ever Prosper Kojo Amekafu CD Bla Ever Kaiser Yesumu Venture Jagbabe miajesi wa miajesi wo nto nkwose ya CD Bla aton yene nami yene makanye mieno ikoyobe Gradis Mawiena Kobina Gradis Mawiena Kobina na mi CD Bla aton yene makanye Gradis Agbo CD with the care Bright Kojo Afodwanyi CD Adran yene economy 7 yene makanye efo chance yawo Kujawu CD Bla enyi yene nami Yimanuel Kwame Ampa Brain nenami CD ewo Gideon Apasa yemenyabe Apasa yo ake onwule Peter Apasa nenami CD ewo yene makenye mie dada ike uyo na be Elizabeth Glifoli nenami CD alafa eve Kofi Seneju nenami CD ewo yene makenye Empress okay obe ya mieto la fugodo udumutale edo gairami CD alafareka Blavovo aton yene makenye Bradenton Bright Awuku obofo ogbemo yo nkonwe de CD we ne nami Christian Kusogbo
nenami cd bla egba medibo ha wonko me du Christmas ne ta gba wo ha wo negere wo me mi dada no gbogbo fie ba ye kla patare o givi ko be ye ne wa ho and wo imagom semo ala be ye la ntufo ho no mi na mi segom be he de kono we mi ga no tromo no bi aho du kanya ho amaka wo wa ho susukata wa hora den mo le mi segom gba mi va do susume na no anyi bi va ko fofoli do nyonu la ho wonti aho mele ne mo nyonu sroto yike plus roli ye ntwo kwi amama ye wa ho mi do to mi asenya nwi nyonu sroto yike nye nyonu yike vai wo nyonu vai wo nyanu yike va wo wonti nu la fomi ogbo fomi o dejesi wo be va wo wonti nu ayi de te fare na nye be ntuma kwi ntuma pa ho ye wo period le program yeji wona manya nwebe de konu ale wole to blemai ne ne mo le be mi blema kemenye ba ale mi zami susu va ko le do anyi gbawo susu mata le program yeji mo glova yipo be ne amade jago o menagbo be ko bia mo chichi gede o henya ma ga aton ahi enu susu madu susu do anyi nu onye wo mo le gba me le de konu fa pare ko be evi eto evi jago le toji evi photo meneto alo vi va dokri nyonu ade le sro fa baji yo bu na heto ne wati a heto de sia de ne de vi ma ve omo hwagbo le devi la mama siu ela be gba susukata hwagbo la wo ho agbo fo vui kelema yeta hwagbo ro evu onu ka ko wo kwe savo dotuna na senya susukata hwagbo menye do hwagbo be na aduolo no hwagbo be adu de mayem se amodu agbo na de kama gbon plito anu hohoma wo hwagbo ple susube evui kela agbo ma yeta wo hwagbo da ta no hwagbo mai wo le wuge wo vui ke wo ho kode ye wo to he savo le nu gbegble ke amiewo da meta susumata Amerika amegbeto yake do nti la benye me la gbali o me na mo vu amegbeto ngoli alu gbogbo e ye wo na vu yoko o mo tovu savona amegbeto yake la gbo do no ko vu ko savona amegbeto do ko kulamenti o bo savo do ko kulamenti edita le susumata le mi to gbo fanu nyama amoyo wo hundo wo we wo hwagbo kona jagole hundo abi ujamfra ma plito to amoyo onye huno boko to boko amoyo onye mamisio anuka atrono amama yo ho agbo akona one jagola momoji nene makenye efiewo ela beziyeji odri menye efie no odri ziji kwa zikpie wonsem wole donla tane jagola fieji no ho agbo wo hwe ne zikpie ko wo agbo avuma no kode wo kwede ne gbogbo akegbe mi le busunya ugbon because mi va do susu anye jagole to jita gba agbo no bi la agbo ho le mi asegom susu ye dambegbe ne agbo ho le ahowo mi nyonu sroto ye wa ho nenye be umedewo alo megale ntufo ho no we afu wonye ela be enye busu be nyonu ade ikele atufa na vai bi e va le ahowo fifie wo gaba ko nyaro dare gbogbo be le obe ahogotutu li te fifie de nenye bia mi la tufa yo ba wa hovo de amaka ele ahogotu gede afi wa ba yede sorogbo ye guarantee alo nu katututu blogger mala la hoji asebe ye soromo va etu ahogo na mere afi gbogbo va ye gbola o mi na mi bude kono wonti afi mi ano wo nu ikenye menya le de kono menye be nyonu sroto ike sro le sorogbo kwi ye wo wonuka wo wa huna nene manyi menyema nenye be mi agbrobe o ntwi ejivinu alo nye kwi ntwi emi nan poga kemede nyowa ntwu gbosusu me emi o de ka pe o mi va mi vive ngbe ntwu nyonu gbosusu me emi dokpli o kenenye be mi kuri nyonu mo katati awa huna mi a ntwu arolia o jivina mo gbugbu ga kamere kemenya o ja wo kuvo kafi wa va sebi wo jivina mo no ya mo kata tro de be no va na wo ya ale de kono le de mina mi gbe susu mata ne do kosera gbedi ne mo ronya ne togbe akoso okra pori jagba na po program na soro na afie view
na mo wu program no kwa awu ma de bublo ga kwedo lentinye na ga no no voji lentinye esia me de do nyam soro wi la me ga kwefefefo na mi soro no to bi be de ma bi ba bia ye ono blom no sesema se bi dafie mo kpo dafie mo kpo me nya nyori to bo bi nya lo iko blo na ha ga ke ahama sisi onye dafie mo kpo ta zigedia mi mama gedolia ofonkonye dafie mo kpo ahama nkwa ewonye enye enya de ke amade blo na acho ade bamon amu na nya odibi agblo enye krisoro nye mi le yigbesi agbo onya popom no menya nu ejojo le mi afie mo dafie mo kpo na kpo nu ejojo ke toganye makpomela ekpekpemra mu nti la ajoge besi agbe ne ya o ne gale kotokuma de ko de na mo ke wo menya o ono susu be mi amu mi le mi togama nti ya na ma wole ma dafie mo gele mi afie mo na kpalo le enya nyo blo hedie mu adie ba mu ne nya e ko dibi agblo ye no ne samlo fo nko na ma nkomo to bia ye mi yo benu ka aha ma nko to bi zigedia amono goglo be mi afo nko di adawo fo nko elabe mi afo nko enye akoloche ye be enye be di gba enu menam akoloche de to bi nko katogbe ewonye ekpobe manya danko ewonyo e sound alo edi adawo fo nko na no mu zigedi e no didim mio mi evawe nko de sede ke wacho lefa gbem gomede delini ne me sego modi hodigbare na bie magbulole nye program ejiva ibe na ide mafima ofafie gawe be asam amado nwolo history ado trotagbo arokure asamu nti ke menye ne manye nyawo manye nkonye asamu hanu nkokonye eike mafio pli eblo no jire wom zigede veto potogbe ko be chidinya ova kone va wo jire va wa va plitoto ta uvone eva do tefala mafio pli blo ova nyijo obo to gbeji heina yo magawa va kebo no sia no ikajole yo odomia yo atwewo enya agblo enya gbogbo ma le blogbo enya no ka asam de be ka asam enye jonyinyi ka nanye vazu abe ahanu nkone ta moyo menya nkoye fo jochofo a wote blo history wa ba kpanya blo na ma audi blo ba ibe never for meduma nya safo hini uchi chi to do motore kaje to gbe keteni akwa ne seketenia e ha no ma ke ha amaro nlo ha ogblo no history 20 vu ba biko blo onyo pluto ma kata ami menya mo gafo no 20 ala be ko be nyatefa ne ble ye ko dal victime gbereka adodoge ala be negeja anyi gbagba be vle now keteni nkonye nuka ameke santiva otoma mo se so nye ne klanku di agbona be mionku ala be amgoto no nku bian le kekele ko ambete ga bijo ta oglo le bumo be nuka katawuni na ni brain soja katawuni mai metogbo mete na wo ye vazonuka ketenigba mon akoloche ma blomele edi adanwo fo nkomene ne mo evao le mia fo nkochocho mi na mi togbo jivi nchu dede wa mawo tu gbanto evelie wu ashekelie wo yebe akolo nchu awulie emi yobe akoloche wi de kele mi yobe nuka ti ne mi le nkocho mi nchu gbanto vu ke chule fuiji chachu chidi pletoto kaka vu we nchu ashekele mi yebe nuka akolo nchu wolie ye mi yobe akoloche we de kede enye ti tanemi nkonye akoloche munya danko efo nkofi mi togbe ma enye nchu de kareka wolie le honom eblo no be nuka bedu ono be bedu nene mai wole nene maka nyonu ikenye nyonu awole ha mi yebu nuka valawe nene mai wole ma vovototo kaile tesi ple teshi abe tesi yikan anwlo yo be teshi alo badasu dabasu domema ha tesi ne yira anwlo ma obe tonwo no glo be tesi e anwlo be tesi
ye ele be bibe fufututu kale kpri dabasu dome ha fufututu are kembele mo ne amade le vijim le ntchuo son ji ntchu de do ji fo ba ji nyonu de ka pe chakawi ye wo yo be dabasu alo tesi nko de ka kwe wunye fufututu are ke mele ema wo mo togbi bebie ko vai imidima donchi ogaki afoto eru bebie la nyetogbi ovinyo ta nyimejesi ose togbi akosu ye utogbi nyetogbi ovinyo o mikpa obe mikpa nyi chokosira na yu onye the producer bia fonu plum ye mele onu fonu plum ye no bebie le bie nku de nuka down home alo amugakpe ebe edibia nyanu chuti magbona bezado tane nke ganyine na yo o message yene rula yefu gbe menye english menye mi edegbo onyo de misri tane ngulo yefu gbe ko rula mi bublo lepo na pe meleke abi mbe ko be abu aike mate wan wole tefe ya ye wo mele na nyebi me kpan nye me tika no fo call homo call you no bava mi no fo no chim na man of call homo nye me tengu ita ne edo babiela na jinu de kawo to bia koso melanti do gena esia ta ne do babiara da alobi afo no plinye ye gapopo ye mamil ayo nye manyo no momon twekoka modu tafrache na mega se valentinho esia mile won program eji mile amagbotore se de yekeza do do nkeke yemi ku okwa eno sosoro ji komile ne nwure evu bi de gbugbulo na le evu bi enwe kafe na adre lam alebe ne evu gbe ma va mega nye fefe sese no mo nyimo sebe folo gake no apena na nyu ye wo mile mi die ma hoju do mo twechie ne mo gbo fade mo gbo obebie me de bi di bi ase enuka dahu ebi enu mama de me ne enwe mele me de gana me kafo itamele tefe ya na mo gbo na hafi ma yi ma vibe producer na menya be Frank Yao Tete menya tete we obi tete Frank Yao Tete na me sidi blavo for the ke ye na ma kenye yi Manuel Kosi Akpo sidi ewu efo Kosi Akpo bi agbagba jem palo Thomas Akosu sidi ewu Koshi Setonyeme sidi blavo for the ke Mensa Mikafi Apenu sidi bla evey Evelyn Jijoli Koli sidi wedeke Vivian Gidi sidi Aton Gilbert Koku Dagadu sidi bla for the care Robert Kaiser sidi bla Wisdom Zilevu sidi wedeke ye na makenye Hayford Alavi alo Atavi sidi bla Adren Hayford Atavi sidi bla Adren Mike Amenekefi hey Mike Amenekefi sidi ewu ye na makenye Martin Achu Modo sidi bla for the care Celestine Nayenuke Nayanuike nena mi sidi bla eve ba hodo mo twetwe ma di mi agase ha na magbovade magale na no merege na kokko geta fonye adanwu dede we de dan ho krito to maga hoji bore mele merege na sia adaba fofo to 3 minutes mi ava
dire la gbe am ela podia que cobra ya fufotika aleletikau amemo tire pijimu betire soro kpɔ dedemu ma ela gbe am ele dɔ me ne dzidzenu ifa tiko kekele mia ko fia le dɔ di me le dɔ kpɔ mo iba jale wo le mia si ne le va la ba ple nenema ke le va ŋutsu me gbɔdzɔ ŋutsu me ba do ŋusẽ la defu etsi wo gba nyo ifa tiko keke le mia ko fia ne mi va ple avia tikea ya nana wo jafra ma tikea esie ma tikea agbeto dua keke ba ple ne dama hiano wo chamba fike kele le kpɔ kele le nyambe le kpɔ kɔmɔ hiano bo la ba tikea atiko le nya se le dia bon kɔmɔ pe ku ku le fu de no ile mo exam ko ma lo domo le nyu teke lo mo ke alors mo to le kele le ko si ifa tiko le fia le nyambe de le ko le ma keke bon mo tiko le nya kono la si le si le nka tika da le ko dado ese ma da bon mo mu le si ade ke dire le quoi le va nya ko fia la kpɔ le dɔji bɛ akpɔ ya alo le dɔji bɛ. Framaƒe dɔwɔƒe yi ke ƒe ŋkɔsemi le nana be nenye be nenye ame aɖe yi ke ehu dɔ wɔm le vevitɔ nenye hunɔ ye ne xɔ vedu aɖe va da ɖe mi dukɔ ne vedua mega dɔ wɔm o ewɔe be ame ya hã be wofifia vedua me yina tsi dede ge ta kpli tɔtɔa ele be na de dzesi be vudu ne ƒe va da ɖe ekɔwo le ŋti gbogbo ne me le kɔ nyi mo vedua ƒe ŋusẽ le ma dzodzo ge le gbɔ enu yi ke gblɔm nana o dzam frama le be ne be numɔ tɔgbi dzɔdzɔ ma ele be na yɔyɔ ale be ne va teƒe me ya gbogbo va trɔ asi de veduwo ŋuti na amagbe yiwo le be ya gbogbo awɔ ŋuti dɔ be gbɔgbɔ na gbogbo ava teƒe ma ebe yiwo dɔ da asi ye wonye ebe ne nye ame aɖe yi ke wòzu be ŋusẽ aɖe dim ne la ebe yiwo dɔ da asi ye wonye dɔ ma wɔm yiwo le ma nana le gbɔgblɔm fifi la ebe le gaƒoƒo ye ma ame aɖe lia ke wòva anyigba ya dzi ŋkuvɔ le yome tso keke wo dzigbe va da si ne egba ebe dzagba ne nava ne yanɔ anyi kplo ne yeakpɔ teƒe yi ke wòakɔtoe ame aɖe le ebe yeayɔ yeƒe se anya nu yi ke dzɔdzɔm le se me na ye nana be nate ŋu aƒo ka ɖe ye ekaƒomɔ eya nye 0532 0532 618080 0532 618080 ye nema ke nye 0559 0559 374859 0559 374859 ame yiwo katã egba woƒe afɔ bi afɔ ne le senko bi afɔ teteng ame aɖe le afɔ agba etsi teƒe ɖeka ebe dzagba na ne te va ɖo ye gbɔa teƒe li na mlɔ teƒe mɔwa enumɔ ƒe ŋtidɔ wɔm ye le ma woƒe kaƒodzesiwo ma me yɔna 0532 618080 George Kluche nana mi CD ewo Believer ahiateku CD blave nana mi Freeman Kujoji na mi CD wedeke Elizabeth Amukuma nana mi CD bla eve ye na makanye Josephine Awudi na mi CD bla aton Joyce agbema ple CD bla vodeke nana mi Anthony Kudiabo CD we aton nana mi mama ahiamaji evelie CD bla ato mama nenye be ne do gala mi jagba be na send message abale ne we ne albe mi ga no wa hem nko yo mo nyemenya nko e ken do la yo ka ke jagba be edo nko ntola mama ahiamaji evelie na mi CD bla ato jagba be de tefe ne chua ne na andamanya sia Anthony Tenge CD bla eve ye na makenye Antoinette Tenge CD ewo Noah Tobizo CD wedeke ye ne makenye Maria Agama CD ewo Abiba Komoro na mi CD ewo ye ne makenye Efo George Dowe Akoto na mi CD bla efe Efo ye gbogblo be di bi ase da ho no be me ye de da ho ma alo me de amugakpe abema hojibode me segom amugakpe a yenye tefe ike me togbo o hwese be me togbo jojo yo no jojoma amado ku chi tefe ma la be jojo menya wona menya be ashafo alo chi dodo gande ba hwanyi gbaro me togbo yo ke la gbegbe ayi ke sronu ide ma wo susui be history ma lo jojo menya ike me togbo glo ne Israel viewa yenye Moses we eshirodo ikokode bibrama
Jihosi nye be teƒe ma ye mi tɔgbuwo dzɔ tso ye nye ma. The lost continent. Ikamo no gbe the continent of moon. Yeta jihosi nye be nunyala yo no mi tɔgbuwo do nya me tsitsi akpa ganto tsi teƒe ma. Yeta no bu le nya gblɔ vua edu teƒe lo gbe be mi ye amuga kpi gbɔ miava. Wo ye nunya xɔge tso amemo elabe jihosi nye be wo me do gbera ne mawu direct o do gbera to amekukuwo dzi amenugbewo dzi afi waƒo nu kple Yehowa mawo nenema ke nye kristotɔwo kple muslimtɔwo wa ma kristotɔwo do gbera to Jesus Christ dzi elabe ku va yi ezu ŋɔli nenema ta no bu yo ye de amuga kpi gba jihosi ko nye be ametsitsi yo ke tsi teƒe ma nye nunyalawa wo ye nunya xɔge wo tso gbe ta no va esie gɔme yewo ga gblɔ le teƒe ale hã be yo yina dahume yenye teƒe ka yenye teƒe yi ke mawu le teƒe yi ke wo kpla nunya alo srɔ̃ nunya tui ta dzixɔse nye be le blema eda yenye mawu hua yenye teƒe yi ke mawu le yeta nenye be wo hie susu yi ɖe me wole nanu ʋu le nya gblɔ ʋu nya va ɖo nu ya wo gblɔ be yo ye dahu ne yo ava dahua yenye mawu gbɔ mawu yenye da hua yenye teƒe yi ko le tafo nye ye yi ma vɔ nenye be eme me kɔna gan bubu di ma etsɔ ndia no ƒotso ganyi he ya nomba ye ke ne yo nyi tsɔa dzagba na yo nomba ma me tsɔ ge sia ale keke gike me la me tsɔ ge ale be nye kpakpe o mi mi afɔ nu ase gome ne mi ne o tɔgbi medi be na fo nkɔe ronam elabe zigidi ya mia tɔgbi nkɔe ma program ye dzi me fie nu tso nkɔ ƒoƒo ɖe ŋuti o elabe wokpɔ be vivie ɖe nkɔ va sugbɔ ame sia ame va le ƒom ɖe abia le yi ke wodze si ne ta ne wa nkɔe gblɔ me le be honu ebe honu ɖe ade ko ƒo honu ɖo tɔga le asi nyɔ kɔ nye honu ta ebe honu ɖe ale ko ƒo honu ɖo ma wo ƒo honu ɖe be nu ka wo be honu mahagidi honu mahagidi enu le tɔsi viroko medibia mereke ne gatso nkɔ ɖeke ɖo la nye ne wo ƒo honu ɖe be nu ka honu mahagidi enu menɔ tɔsi viroko nkɔ ƒoƒo ɖo ma ƒete honu enye nkɔ ame kawo tsɔ honu mietɔgbo susu be ɖevi aɖe yi ke dzidzi ezu agba enɔ dɔ ma ewu ƒe bla ewu ƒe hafi wo dzi wobi be ɖevi ma nunyalawo nye ɖevi ma wokɔ nane gbɔ xexe me susu ma ta ɖevi ma tɔgbia woyɔ be honu kesinɔnu yɔyɔe nɔbe honu kwa nɔbe nane nye honu kwa ho yenye ga ta kesinɔnu yenye honu ta nɔbe honu kesinɔnu yenye ame nɔ dɔ me wu ƒe egbe yi ke dekɔnu va buvɔ mi va la ame ma yɔ be efenuku plus to nkɔntɔ nye honu mi dada Grace Dagadu lena mi sidi blave Benis Akosu the controversial last born nena mi sidi bla eve Vicentia Aja nena mi sidi ewo me dakpe na mo yo kata kperentinye wa mo yo kata bebebie yenye me do ntina wa me gase vevele ntinyo na Yehowa ma lo mi la gbe kwa ni cho kosra igbona me la mesia me fe bebie nti dogene vo me ne kona be nenye be ne di amagbe dim ne le kwa ide eja power wo le kasoa Liberia camp eja power wo le kasoa Liberia camp evidim ne le be yaji me kpe nega ite fo bubu areko ejivi de vie petalolo obi adeu obi nuka wole on to be nuka aleko no me obi asra wo tane de vie yide te fe ma amelelia ne wole kubi ehele vichon te mega ite para kamere kana va fru yide eja power o fe kafo jesinye 0532 618080 mototogbi akoso adenle asi o melili daga du nya make dualom edem klenam ple sewa wowe nye nyamodam dola ne Yehowa maunlo Yesu Kristo mavala be Kristo to be gavage milejom ne mevola kanyi chokosera egbona gododo lezi emene nyuna mesia me totogbi akoso adenle o meto kata pe fiega emene nyuna mesia ma bye bye